ni umurongo utukura. U Rwanda rwamaganye RDC yarushinje jenoside. U Rwanda rwamaganye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinje ingabo zarwo gukorera jenoside ubwoko bw'Abahutu muri teritwari ya Rutshuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rufatanyije n'umutwe witwaje intwaro wa M23 n'abasivili. Nanone ku rundi ruhande ngo u Rwanda na Senegal byasinye amasezerano azoroshya ubwikorezi bwo mu kirere. U Rwanda na Senegal basinye amasezerano ajyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere hagati y'ibihugu byombi azorohereza abaturage bo mu mpande zombi bakora ingendo zo mu kirere. Ibi ngibi bibaye nyuma y'aho gatoya u Rwanda rutangaje cyangwa se rushyize hanze indege za drone ngo zizafasha mu bijyanye n'ubwikorezi. Ntago ari ibijyanye n'ubwikorezi bw'ibintu byoroshye gusa wenda nk'amaraso, imiti n'ibindi bigiye byoroshye, ngo ahubwo ngo zizajya zinatwara abantu, aho ngo drone izaba ifite ububasha bwo kuba yatwara abantu 2 cyangwa se 5 ndetse ikaba yanatwara ibiro 620. Ibi ngibi nabibagejejeho mu minsi yashize. Nanone tunyarukiye mu bijyanye n'amakuru ya entertainment cyangwa se imyidagaduro, umunyarwandakazi Gloria Bugi arifuza imodoka n'ikibanza nk'impano ku isabukuru yiwe. Umuhanzikazi Gloria Businge wamamaye mu muziki nka Gloria Bugi akorera muri Uganda yongeye kuvugisha abantu nyuma yo gutangaza ibyo yifuza ku isabukuru ye izaba ku 22 Nzeri 2025. Muri ibyo yifuje harimo imodoka yo mu bwoko bwa Mercedes MG G63 G-Wagon ndetse n'ikibanza cya hegitari 1 mu mujyi wa Kampala. Ngayo amakuru ngiye kubagezaho, aho ngo u Rwanda rwamaganye RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubashinja ngo jenoside ikorera Abahutu muri teritwari ya Rutshuru, ndetse bafatanyije ngo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse n'abasivile. Ngo ibi ngibi u Rwanda rwabihakanye ndetse runabamaganira kure, ahubwo ngo rushyiraho umurongo utukura. Reka ntangire mwiyumvire, ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe. Ikiganiro n'imenya byose gica kuvumbuza show yewe ukibagezaho ndi Ken Chris. Kangusabe gukora subscribe maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kukugeraho kandi bigere kure ahashoboka. Nikaze. Inyito jenoside yakorewe Abahutu muri Rutshuru yazamuwe na Minisitiri ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri RDC Samuel Mbemba Kabuya kuri uyu wa 9 Nzeri 2025 mu ishami ry'umuryango w'abibumbye i Geneve mu Busuwisi. Komiseri wa Loni ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu Volker Turk wagaragaje ko kuva tariki ya 8 kugeza ku ya 29 Nyakanga abarwanyi ba M23 baherekejwe n'abasivili bafite imihoro n'abasirikare bikekwa ko ari RDF bateye amasambu menshi muri sheferi ya Bwisha bica abasivili amagana biganjemo Abahutu. Iyi raporo niyo Minisitiri Bemba yashingiyeho amenyesha abagize akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ko Turkiya yagombaga kuvuga ibirenze ibyo, akemeza ko abasivili n'abasirikare b'u Rwanda n'abarwanyi ba M23 bakoreye Abahutu jenoside. Ambasaderi w'u Rwanda mu ishami rya Loni n'indi miryango mpuzamahanga ikorera i Geneve Urujeni Bakuramutsa Manzi yabwiye perezida w'akanama gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ko gushinjwa jenoside ari umurongo utukura. Ati uyu nguyu ntago mwagakwiriye kurenga. Ati kandi ni umurongo utukura mu gihugu cyacu bwana perezida gushinjwa jenoside mu gihe tuzi ko ibyo byemezwa
hashingiwe ku itegeko mpuzamahanga nta rwego rwigeze rubyemeza, bityo rero sinemera ko bivugwa hano mu mbago za Loni kandi sinemera ko biba mu bireba bwana perezida, si ikirego turi bwemere. Ibirego bidafite ishingiro. Ambasaderi Bakuramutsa yagaragaje ko raporo ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ziba zikeneye ibimenyetso byuzuye kandi bikabanza gusuzumwa. Yibutsa ko yakorewe i Rucuru yashingiye ku biganiro bya telefone n'amashusho y'ibyogajuru bidashobora gutahura ubwoko bw'abantu. Ati raporo ubwayo ivuga ku mbogamizi zo kuhagera no kwishingikiriza cyane ku buryo bwo gukusanyiriza amakuru kure, ku buryo bwo gutangaho amakuru bufunguye nta kugeza ku makuru. Ibyo birego bikomeye biba bigomba guherekezwa n'ibimenyetso bigenzuwe neza. Yavuze ko iyi raporo igaragaza ukubogama gukomeye kuko yagarutse kuri M23 inshuro 110, inshuro 65 ku Rwanda cyangwa RDF inshuro 42, kuri FARDC inshuro 42, kuri Wazalendo inshuro 15 ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR, indi mitwe ivugwaho 23. Ambasaderi Bakuramutsa yagaragaje ko raporo ya Komisiyo ya Loni ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu igaragazamo kwirengagiza nkana ko muri RDC hakorera imitwe irenga 200 irimo iyifatanya na leta ya RDC, abacancuro n'ingabo z'u Burundi. Yibukije ko u Rwanda ari igihugu gitanga umusanzu ukomeye mu butumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro mu mahanga, bityo ko rutazemera gukomeza gushinjwa ibirego bidafite ibimenyetso bifatika. Ati ntabwo tuzakomeza gushinjwa ibirego ibimenyetso bidafatika, ntabwo bikwiye kwingingirirwa kandi kurenga kuri iryo hame bizakomeza gutungwa urutoki igihe cyose. Ambasaderi Bakuramutsa yagaragaje ko iyi raporo yirengagiza imvugo zenyegeza urwango zigakangurira abantu kwica abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi cyane cyane mu misozi ya Minembwe ituwemo n'Abanyamurenge. Nta bushake bwo gusenya FDLR. Tariki ya 27 Kamena u Rwanda na RDC byagiranye amasezerano y'amahoro bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ngingo z'ingenzi harimo gusenya FDLR no gukuramo ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizemo. Ambasaderi Bakuramutsa yasobanuye ko na mbere yaho, haba imbere y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe, akanama ka Loni gashinzwe umutekano n'imiryango mu karere, leta ya RDC yiyemeje gusenya uyu mutwe ariko ntibyagerwaho. Ati FDLR ishyigikiwe na RDC yahawe ibikoresho, ihabwa ubushobozi, ihabwa umwanya wo kwinjiza abarwanyi no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside mu burasirazuba bwa RDC. Muri iyi nama ya Geneva, umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yashinje u Rwanda gufasha M23 kandi ko nibikomeza ikibazo cya FDLR icy'impunzi n'imvugo zibiba urwango bitazakemuka. Muyaya yagize ati ku kibazo cy'imvugo zibiba urwango impunzi za FDLR, ibibazo byose ntibizakemuka mu gihe ingabo z'u Rwanda zikomeje gufasha abazishamikiyeho mu gihugu cyacu, mu gihe
zikomeje gukora ibyaha byagaragajwe na Minisitiri w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Hashingiwe ku masezerano ya Washington, leta ya RDC yari yemeje gusenya FDLR mu gihe kitarenze iminsi 90 gusa mu nama y'urwego rw'umutekano hakurikijweho yabereye muri Ethiopia mu ntangiriro za Kanama yanze gutangira kubishyira mu bikorwa. Nubwo Kongo yari yemeye ibingibi ngo byo gusenya FDLR mu gihe cy'iminsi 90, ngo ibingibi ntago yabikoze. Ibingibi nyine kwari ukujijisha u Rwanda gupfa kwemera nyamara batemeye. Reka ubundi tunyarukire muri Senegal, ngo aho Senegal n'u Rwanda ngo batangiye amasezerano y'ubwikorezi bwo mu kirere. Ubutumwa bwashinzwe kuri konti ubutumwa bwashyizwe kuri konti ya X ya Minisiteri y'ibikorwa remezo bugaragaza ko amasezerano yasinywe arimo ingingo yo gufungirana ikirere, gushimangira kurushaho ubuhahirane mu by'ubukungu no kongera amahirwe y'ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Senegal. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore wayashyizeho umukono mu ruhande rw'u Rwanda yavuze ko aya masezerano kuri serivisi z'ubwikorezi bwo mu kirere ari intambwe nshya ikomeye ishimangira umubano mwiza usanzwe kandi iteza imbere ubufatanye hagati y'u Rwanda na Senegal. U Rwanda na Senegal ni ibihugu bifitanye umubano mwiza ushimangirwa n'ingendo zigiye zikorwa hagati y'abakuru b'ibihugu ndetse n'abandi bayobozi muri guverinoma. Uheruka n'urwo Perezida Kagame yagiriyeyo kwa 31 Kanama 2025 ubwo yari yitabiriye inama nyafurika yiga ku kwihaza mu biribwa AFS. Ibi bihugu byombi kandi bifitanye amasezerano arimo iby'ubufatanye n'iby'umuco yasinywe mu 1975, ay'ubutwererane rusange yasinywe muri 2004, ayishyirwaho rya komisiyo ihoraho ishinzwe kugenzura umubano w'ibihugu byombi yashyizweho muri 2016, ndetse n'amasezerano y'ubufatanye ari hagati y'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA na radio televiziyo ya Senegal. Muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika hariyo abanyarwanda benshi batuyeyo, yaba abajyanywe n'amasomo n'abandi barimo abagezeyo mu myaka 40 ishize. Ngaya amakuru ya kabiri ku bijyanye ngo n'imikoranire cyangwa se no gusinya imikoranire ijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere ari hagati ngo y'u Rwanda na Senegal. Reka twigire mu myidagaduro ngo turi busange umuhanzikazi, umukobwa ukiri mutoya ufite ikimero mwiza witwa Gloria Businge gukorera umuziki we muri Uganda, ngaho ku isabukuru ye izaba tariki 22 Nzeri 2025 uyu mwaka, ngo yifuza impano irimo imodoka ya Mercedes Benz ndetse n'ikibanza kingana nka hegitari mu mujyi wa Uganda. Ibi Businge yabigarutseho ubwo yari mu kiganiro kuri televiziyo ya NTV cyitwa The Beat Show, aho yavuze ko yizeye ko abakunzi be bashobora kumufasha kugera kuri ibyo byifuzo ku buryo isabukuru ye izaba ari agahebuzo. Yagize ati, ibyo ni ibintu nkeneye: imodoka ya G-Wagon G63 n'ikibanza cya hegitari imwe muri Kampala. Nibyo byonyine kandi nzi neza ko abafana banjye bashobora kubimpa. Niyo bitashoboka byose bishobora kugira uruhare mu gutanga inkunga. Ibyo yagaragaje byakuruye ibitekerezo bitandukanye
ku mbuga nkoranyambaga bamwe bamushimiye kuba yatinyutse kugaragaza ku mugaragaro ibyo yifuza, mu gihe abandi babifashe nk'ibisekeje cyangwa nk'ibyifuzo by'indoto zihanitse. Uyu muhanzikazi si ubwa mbere avuzwe cyane mu itangazamakuru. Mu minsi ishize yagarutsweho cyane nyuma y'amafoto ye yasakaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza impinduka mu isura ye no mu mubiri we, byavugwaga ko byatewe no kwibagisha amaguru, iminwa n'ikibuno. Gloria Bugi ni umunyarwandakazi ukorera umuziki we muri Uganda. Mu Rwanda uyu mukobwa yavuzwe cyane mu itangazamakuru muri 2019 nyuma yo gusubiramo bitemewe n'indirimbo Ibirenze Ibi ya Charly na Nina. Uyu mukobwa yavugishije benshi mu minsi yashize ubwo yashyiraga hanze amashusho y'ubwambure bwe, ndetse hari n'ubwo yashyizwe ku rutonde rw'abahanzikazi bakwiriye gukumirwa mu bitaramo n'ahandi hahurira abantu benshi. Ati uyu nguyu birenze kwica umuco, ahubwo ngo akwiriye gukumirwa cyane cyane mu bitaramo n'ahandi hahurirwa n'abantu benshi. Ni urutonde rwari rwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umuco UNCC muri Uganda, aho uyu muhanzikazi na bagenzi be bashinjwa kuririmba indirimbo zihonyora umuco w'iki gihugu n'imyambarire itaboneye. Ati ngo ni imyambarire tugendeye ku mafoto yagiye agaragazwa, aho agaragaza ibice bye by'ibanga by'umubiri. Ati uyu nguyu yaramaganywe cyane ngo bitewe n'uko yakunze gukandamiza cyangwa se kwica umuco w'iki gihugu n'ubundi akoreramo cya Uganda. Nk'ibisanzwe nkunda kubabwira ko amakuru meza nk'aya ari akagaruka. Amakuru nabanje kubagezaho ngo ni uko u Rwanda rwashyizeho umurongo utukura kuri jenoside ishinjwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo yo kuba ngo yarishe abahutu ngo ifatanyije n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse inafatanyije n'abasivili. Ati ibi ngibi ni ukubeshya kuko nta bimenyetso bifatika bagaragaje, ngo usibye amakuru ngo yavugiwe kuri telefone ngo ndetse n'amafoto makeya ngo yaba yarafashwe n'icyogajuru. Nyamara icyogajuru cyo gihamya yuko aya makuru n'ubundi adafatika cyangwa se atagaragara neza. Ati ibi ngibi ni ibinyoma cyane. Mbagezaho yuko u Rwanda na Senegal bari mu masezerano y'ibikorwa cyangwa se ya serivisi y'ingendo zo mu kirere ngo bagiye gufatanya, ngo ibi ngibi bagiye kubisinya. Nanone nsoreza ku nkuru yo mu myidagaduro, aho uyu muhanzikazi Gloria Businge ukorera muri Uganda ngo yagaragaje amarangamutima ye avuga yuko tariki 22 Nzeri, ubwo ni uyu mwaka wa 2025, impano ashaka kwakira ku isabukuru ye izaba kuri iyo tariki. Ngo ashaka kwakira imodoka ya Mercedes Benz iri mu bwoko bwa 63 wagon, ndetse ngo n'ikibanza cya hegitari mu mujyi wa Kampala. Njyewe wabagezagaho inkuru nk'izi ngizi nk'ibisanzwe, ubundi ikiganiro cyarimenya byose gica ku Vumbuzi Show. Njyewe ukibagezaho ndi Ken Chris. Nkwibutse nanone gukora subscribe maze like na share kugira ngo tuzajye twibanira kandi ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure hashoboka. Reka ngusezera nkubwira nti hasta la vista.